Christmas atau kami kau coba tolong ketuan program yang tanggal ini itu memangso Christmas tepat pula letung karbelo asim Dr. Tuliram Muhammad Penajo memangso Christmas cake awal nikang sampai letung apaan hangus letung pilih memangso Christmas cake kan tahu siapa Dabang so program apa? No, itu dampo na. Kasi pinili itu pasar Dr. Tuliram nga. Karbiang mo kasi ay pinagawin sa pagsokit. Dito paningkang sambil pino. Pinili ito para pagsokit pen ningkang sambil na kasipiso to. Alam ni Chatia Kailo, alam ni Pimili lo. La penalami dia cari lo keme also senikan sam itu na la penikan sam pele arang di tidak popo benar masalah ini kan sam itu kita make nelian madam po ada madam po tante itu labang soke dhan popo labang soke dhan popo apa tapi kami sam kita nelian madam Senengah penberde kapitong dia komote partik na jara Yesus. Nang berde amune tumapan kapitong siapa tu nang kita kau nang itu sih. Itu nabangso nang birthday celebration na poro. Ini kacing hone. Kapitong si. Itu karbiang lo. Asyik. Doktor Tuliram Muhammad Penajo. Hampo na hamso ke dok ji namar. Lapin ke dok ji naso. Labang so cake. Alam ni betang ki ati lo chet board se. Itu plan kita mampu. Alam ni jadi akai sampai nangin kan sampai berlangka. Labin to paning kan sampai kita pun alam paning kan sampai kita. Labin alam ni kan sampai kita makai no itu ni kan sampai. Than pun mampu. Lain than pun perpran makai ni hodai lo nampak chelo. Itu ni than siapa pilih masuk ke Jojun jila nampak chelo. Jojo sih semua apa ni kan sah, lalu ni kau perlu tangkap macam itu. Cuma orang asal penjauh kita, cake abang so Christmas cake tak berberat. Jadi apa? Lapen tum, kan tapi kacungan itu mau buat. Atau kau lapen ini lapen kaya perkara. Suri hidup cuma, ane kan sam kita je fancy, itu mau fan kau jauh apa? Najar Yesus nama fancy awal berbuat. Amen. Praise the Lord. Tola sinilipini babangso leto makek leto sir Dr. Tuliram Muhammad siempre ni kan sambil kita kek ni than po kasi nali tu kato kami lu nang lu no pinia happy birthday lo setabe laki Christmas happy birthday Jesus Christo happy birthday aposi happy birthday Jesus happy birthday Jesus happy birthday Jesus pusi pinike lun porangko thegi kati katuk betu happy birthday day happy birthday to you pukali happy birthday Jesus happy birthday Jesus sinoneli pi labangso ilato Karbiang long asiem Dr. Tuliram Muhammad leto paning ke bepen kipia cake noneli labang so cake neli apo so lepen karjong mang tiramen pen neli ingthan ponpo Jesus happy birthday Jesus happy birthday Tono nili labang so cake nili aposol pen karjong ang tiramen pen nili jo ponpo nang litum kato kawe nang tulang dun prong penatum ningarong pen di nang charja non Tola si turo partik lo litum
Dr. Tuliram Hong Pasme Churupar Pigo Sona Cake Litum Lapon Atok and Lucy Tamena Capilate for Alan Sikakai and I'm here to be Pidona and Pila Bang So Cake Kadoka Wake to Dengun Jiapan to Dengo to the Mening and Sam to Dengo Lapen Chupen Ninkang Sam Kilong Japanle Natum Kado is the Mechong Hong Nola Sinon the Bang So Cake Nelly Mondulia Kisar Nea Pankin La Sinon Nelly Alan Pan Happy birthday, a cake mate Jesus Christo, a manga take, Ninkan Sape Nangipidun, Dr. Tuliram Hang, Nangipidun a cake, Nilalam Pan Pusupo Kajomatiramen Per, Nili, Hin Ponpo. Amen. So the Pilar and Tinghon, you to Topasi who died from the Poland to Pensi Bang So King in Tampo, Katoka Vitalang to Pensi Longpo, but do that Chipa Omun Napi. So cholo la sinon bang som lagi di dalam siri project lo, bang putih long semai anam hirjumi biduna. Amen.